ассалому алайкум дӯстон, шаб бахайр. Шаби якшанбе видеои мо кӯтоҳ ҳаста. Илтимос то охира гӯш кунед. ҳамин кадмет ҳурмати иззат мекунем, бовар мекунем, манам ҳурмати иззат мекунем иншоалло. ӯ хетеро ҳастанд бидан то охири дунё. бо ютуб омадаи ки бо хетеро ҳамашитаги дар дивано менависанд. бора аҳамият наметиҳем. ҳаҷи умра $1200. ҳаҷи умра $1200. дар ин рақамое ки навиштагианд 1673 ахираш дар ҳамиё занг бизанед. баъди ҳозир ман мемунам роҳбалада чӣ хел меравад, гиҷо мераванд, чӣ меган, ҳамаш ҳаст иншоалло. бародаро рафтанд соқ саломат иншоалло нисбати ҳаҷи умра. ин ҳами 17 16 ин ҳами сентябр парвозай аз гиҷо аз дамадед. ма ба тоҷикистон уҷош кор надорем бародар. Москва ай дамадед парвоз мекунанд ҷидда ё ки мадина айҷа бо абрадна парвоз мекунанд гиҷо ба ҳамин ҳаҷи ба чира ба Москва. ба он хотир занг бизанед. агар ки мехоҳӣ офисо метавонед дар проспект Мир буред дар он магазин Замзам маркет ё ки дар ин ҳиҷома биё иншоалло суҳбат кунем аз наздик. роҳи сафед илтимос хоҳиш мекунам қарз қавала накунӣ, ҳаҷ наре, заминта нафурӯш, нара говта нафурӯш, нара шароит надорӣ. барои одами камбағал гиҷо меган ҳаҷи умра ё ҳаҷи фарзӣ ҳамин намози ҷамъ аст. худованд ҳамаи шуморо ҳоҷӣ кунад. рафти дар ҳаққи мо дуо кунед. хоҳиш мекунам занг бизанед. 10 нафар ё 11 нафар дар кора. худо нигаҳдор. роҳи сафед. نبرم شرکت چی گفتنی؟ اکه بختیار حاجی بختیار دارم باید شرکت چی گفتنی؟ یکان کمبودی از این شرکت؟ یکان کمبودی توازی را چند روز چیزم آدم یک 15 روز می شود. اگر این روز 10 روز می شود بهترین. مردم چی توصیه میتین؟ مردم مسکو مردم میرسید خیلی اومدیم یکان کمبودی ندیده. راه بالات با زمان تاجیکی انشالله که فهمونده است داخل. در متنم قصص در پیش همون چی بود ماشین بود این کابا ما سه خریبای نمو پیاده میریم و ماشین داره همجا در ماشین داره تو نگاه کنید داره یکی موقع خبر ماشین هم نگاه نمیکنه تراس پیاده میریم خرای دور نیست بهترینه راه بالا چه خیلی در بای راه بالا چی گفتن راه بالا صد کویده راه بالا یکم بهترین آدمای آدم میفهمه همش قاعده انشالله که میفهمونه قاعده هم میفهمه هم خچم به حد خوندگی مقصد میفهمه اینا مردم همه را توصیه میکنیم با شرکت زمزم عمره انشالله که همش قاعدویه یگان کمبودی نیست حاجی همین مردمی که اومد خوبش همین پیتانی خطی بیاید این همو اومد پیتانی اخمو راسخود کردیم همو $200 $300 $400 زیاد راسخود کردیم مقصد پیتانی خطی بیان $200 من ببینم یا همو $200 زیاد داشتی راسخود میکنم بعضی هم میگن که نمو $200 نمیخریم کم میخریم من خودم این علیش نه $300 روزی هم خود چند زیاد راسخود کردیم اینا مرحمت بایشم مردم اینا بله اینه با های دهانی خودی حاجی ها که چی میگن در مسئله پیتانیش Yeah,